The founder of God's Way International Heaven Church, Patricia Isiedio, popularly known as Nana Agraada, has been convicted by the Circuit Court for charlatanic advertisement and defrauding by false pretense. Now, the court, presided over by Her Honor Evelyn Asamoah, has ordered a pregnancy test to be conducted on her before her sentencing. This development comes after she was found guilty of advertising a money-doubling scam, duping church members into giving her money for an all-night service at a Ouija church in Accra. More to follow if you stay with us. It's a developing story. Abomi pusa. Adia na si Wamenu kata sisi adia obere Circuit Court ha haya menya pa enipa doma abegu ha nyina ene Circuit Court a sentence maame osofoba Agraada 15 years imprisonment with hard labor. Menu kasa ya afi ena yede no atna kema yeni ekre kwan so straight away yeni ntensa wam ne yede ne ko ifa ne yede ne kwa court ese Agraada enkoda esiase impinsia mako edunum na enikunu ena ene na edi nkomo sisi a ena wo chete nyamedwuma no ondo hu ni se e ka ho bi nti se Paul Stella so kra koda esiase na Agraada koda esiase a si enya wanwa eyade asori ebe koso na lo ka bon so kra chete eyade a edwada on be siase aye appeal ho ensentem sanse esini die entwenyi. Edia suno mujina ya umdemand that 15 years no. We papa make us away a case at 2022 and a better gata Mami Agraada social media with because a lot amount not the buyer of say obey all night now one baby will be chichika and your friend a charlatanic advertisement. Now and no actually any business say oh Quran that's the one farmer they charge no with defrauding by false pretense. Na enipa no na omre makoma kuntina eno na fi 2022 ba 2023 ya kokko ta ba kwa ba nene na ye dida ye di na temu be ma no nti enye asam foforo bi e wo ba bia e asam dada fi 2022 a because ono abetna social media ka say wo abeba edi sika bebe bi obebo ho de amount ma oye video social media ma nkofo hu ye Jimmy can enter court. I watch night maybe. Watch night na so ma ko HSA. Ebi nya ntoma, ebi se omu nyesika. Ebi so chese o dada omu ji omu sika. Wan mo ho kwa amfa ma o. Eno na nam so a ene jisha ebi mo court say ongoda efiasik. Na onye dwumaden fanka. Ama na nipa nso a ya ba ya asori nso ya dobu sika wo nso nya akokodo de koye. Eno de. Eno na court na ejina so say yadi aye meremu a koso pa TV station radio station beto do bia beto na ho amankwale esua yadi a emwa nti o say wenye ade a ode bo Agraada ne kokko keke yadi a ode bo enipa nyina akokko na papa 15 years no we be ka say ano ohye ane prosecution ne kire say Mami Agraada wenye le dikan a wa yes aboni bi ama court na atwena so 2021 Circuit Court 4 ebra no se mo afọ aye Fred Emmanuel Sando eti atwamu no ababa wa Mami Agraada ya asofo be ya ye chene de ne ba se no so waye bia na no ya fa na ngwafi ase ya bo ne ka 10,000 Ghana cedis eno na prosecution aka check court so omu ne se first one no ye na asemra no fine na so ontu esika keke 10,000 chi ewie ye no eno ano no nti omu ne se we bia se say ya ma na so twea ebe ye kokobodi amo no ene grana fo bi o mai wande say be enyambra nsem ni ensemfo bi eti sesem ombedi eno ene gina so ene court say Agraada nkoda esiasi infinsia edunum 15 years no nya dwumaden fanka ho we dey a quick one in 30 seconds abra no mo back court from no na dimina ne to say Baba no kwene say anopa na oboni ni kunu ne bai na o hwe ne dress na no abo white kama ana ojidi so di kunim de be kofi tente ya sem ke to akra na ebra obedu anopa na wiya ya kase bomu kra no bi kan ka say court ka say onkoye pregnancy test na papa ya ba court ne de unya ba court na court be twa so no nya uyo ba na court nya ka cho say koye pregnancy test unya ya motike mu na ko na obetimi ayira obetimi amema me obetimi ewu kura anya nke wu represent ne bia no
asotwe be mama na ebra ye de ne be ko no rig na na wa hye papa esia no wa tim se de na no de no na nya sam pita so afi na ntiti no e no two rig me de to ho o two rig no ase ye ko baaye no na animu no se de no pa baaye na ye sere no papa na ta ve mu no e ni hobi me no ka say ye de ne tena ga mu ya wo ko ya e na o sere ye se de ni be bi nkoma to no ka ya de empire pe na obo oni hia obeka sika ni tu ni ehu se na eyade a osres do kan ni ji sehwe emfa na ho kora ono na osre a oteke ndi baba okoba ye no na ni dimi na na kakaka ba ye de ni ku ikusi se ni ji o eno na ni ku ahye ni nkra ka che ni se na re ho elas pra okodesi ase ti se ne okodesi ase o hu ni se bibi kasie bi na e benti na rade se o de ni kwesi John kana come Anthony as at now the 15 years yeah pregnancy test who say onyam COVID now by say do me COVID test enye ne kura na o me dia bia o ma ye de dan so dia na papa say dia kwan so straight to sense a wo me de ne kwa any prison custody de ne kon by the close of the day enye so o china no try holiday na so o do da bia o ko ama mama na wasena areho emobo papa me nja wo damas na mama nkasa ne aka wachi the various interviews na ne aka wo masem na nkasa anwumre enu empe mu kase ebo no ye de no ene ni videos aka nyina beba nti obi anta mu twiku na won twɛn de aka nyina ye de beba anwumre empe mu kase maninya futuo mo man ni nyina especially wo mo TV so ese wo sendi say ya me sendi say judges na ehunu kwan bi afa so ade we example a ene na TV stations bebre o ho ese closing it down. And you're not TV stations, baby, what I see closing it down. Unim say menenawi, and Kofu bebre at TV show, I the same thing. Come in so as a gun, and Mrabian Tiasa. Mrabian Tiasa. One echo a communication information minister and our communication. Sam George. And you would have Sam George and Kofu good TV show Jim Kofu Sikapa. Malam for any boys be a homo betene TV show. What send this say ya? Mess send this say. And then these things are going on in this country for many years. Oh. And how they even get the license to do that? How they get the license to open TV stations? Omuri yasa anujini wa wonti ase. And I say uko a friend is say baby omuji license near the from say. Hey, dan the one said DVLA. National Commission, Ananya Zania from NCA. And yes, soon Mujina, one of them TV license, any radio license. And Lotto, Nina, Lotto, Yabo, Sandy say, Udia. You see, it is sometimes maybe someone say, is this the Christian country? Na, Yekase Kane. When Mazanko for your TV show, and penny for uno, but Obi amfa ho. But TV no bosume so meko kutia your friend say, Wama Yama Omaji Azampa Coswo TV so. And then I confirm it to me Azamfa bit me TV so. Some ya confirm no mu yisika. So woba me double ebini o. Etieme duru say ansa no mine to one among. My a Christian country. And Rouse and then run here national prayer praises and worship and prayer. This country now yes I comfort TV show again and penphone nehu. As I 40 TV so take crofosika Ghana and penphone till being family court and some mouse and grofo bungrofo. There are so many TV stations it needs to go down. And the bad precedent at war Emma Yama Edachi. Very bad. And then ama akwada bi anyini ope quick money. Akwada bi anyina. Enkofo gu TV so yes anima we nyina. Ema NCA je hu sikadi. Who say you good content nobody cares. Yewura Sam George. Wodi amejudi eba LGBTQ+ bill la obesan. Sa de we nso ye ho adwuma. Amini